Maganda ating hermano at hermana. Juan cura karate ni kakwa Dios nakataw sa San Mateo. San Mateo capítulo 5 versículo 3. San Mateo capítulo 5 versículo 3. Nas yedjiko kain sa skaba de Dios chukwaber alalber santil musae. Usakrehe lenekerek anak ko benakep skwankile. Spanak ebaan. Kwankep chikrupelis ni makwal kwankilali Dios. Usak rehab ni kejabag spana Israelem sol. Spana eba ante ko bak solem. Usak rehab ni tulanep. Spana eba ante e janin relinahe. Ni kechimpil rehab spani Dios. Usak rehab ni terah rus anungkil ni tikilan. Chan litet okat o te jakikre. Usak rep spanak ni Dios. Dating ang rep cispanong gil. Usak rep ni ke ustanak spanak e paan te ustanak ruhep spanek ni Dios. Paan ni Dios. Usak rep ni ke all spanak e paan teril ruli Dios. Usak na yabi ni Kesteng aras rin sinjikuang sa tuktukil usilas panakibaan. Ralas ako li Diyos te kihep-rihep. Usak na yabi ni Kerap tesig sa skabaliti kilal. Is panakibaan ko ang kepsigrupes ko ang kili Diyos. Usak na rin naktes hope o tes raup tesig sa ikaba. Utati hekerek akerot si mausilal si chaltikti. Miraho all. Si sao panech all. Rikilik arunak us ere. Manak ajanim lek akamong kiltak ere sa chosa. Magkakakwit tala esyo kesi ulukre. Magkakakwit tala es na kesi ulukre li railal. O kana magwikes kul ni propeta li ke kwancha kursi. Ratin di kakwa Dios. Hermano, hermana, aran sa lakong kapal joga trabingkil arujos chepal santilho. Nas kokoblachol, nas kela nalep, nagaskwag lesi, nas tiagwe, mabanain, panuain siya na kili Biblia. Maus ti kulog railal, us. Magus si makikwag, us. Maus si tektanak, Matataw ko na kapa, manaling ka na sekta na bil. Magutataw ta si skuril sekta na bil. Sarili kwa ko na Kristiyano si George ka na skura ilal. Maakun si skunil na skura ilal. Sarili kwa ko na Kristiyanik as tiktiik. Si skunil kitiktiik sa George. Si skunil na tiktiik sa George. Apanan, linimak kwa Diyos. Diyos jebal jikogain. Usak rehab legerek anak ko benakeb skwang kilep. Spanakebaan, wangge brupes ni makwal skwang kilali Diyos.
Mas nabal na kerang lokal. Nagkesye eskelain. Diyan ako chijabag. Mas nakiresh kumsi. Diyan. Uslaing ko dyan yung mayakak. Diyan. Like what you need bichan. Diyan. Like what you need kabok anghel. Diyan. Uting ko nagkesketin loal. Diyan. Maus nakikatagay na lokal, us. Naknikeskum sila agwagil, us. Porque la Dios na chukwa, hanes que la lo alate. Likagwa Dios, hermano. Naske la loal. Kuya sa ruchichocho, hindi ka nagkeske la loal. Versículo 4. Usakrehem linekechabak. Spanish na ilep sol. Spana ebaan. Tek okobak lisole. Nabalem, le hermano na kuane que siempre kauna kunestiapak ni bano. Payamate kina social ikuchan. Sintet silo. Ikachine ko na nagwekacha. Para kuha ni Dios makunagats kanap da kunes. Marela ko shakil. Marela belong. Sik nagadril. Kanas kaya gasto. Kanagadril. Kanagat puente ni. Pero li Dios nas kokoblacho. Li Dios, hermanos, makulsuto yung kalagatril. Na nagkatog tiyabag sa lakong kabal. Li Dios, nagulang kayo sa ko. Masyabag si Chanakwe. Huwag ginagiging Chanakwe likagwa. Ing alagating kanapa kunes Chanakwe ni Dios. Ning ela metseu ning sa ilalaj all. Arut palto kakwe maka Chanakwe. Amen. Masala cho. Por eso mi sasach orak nagajabak. Madya perag autik mo na kunas kami ni Kul. Epli nagajabak Spanish railep ni Sol. Li Dios tak ukopang ni Sol chan. Por eso, hermano, li Dios nas nau que ali railal cuantas pena ruchichocha. Likagwa Dios. Nakulagre aran Jerusalem. Kirile bitanamit Jerusalem. Aro que se le cagó a Jesús. Es Jerusalén. Ang una king anong kitabiruchan. Sa pindaklaling profeta, sa riking sa kamsihap si Pekchan. Sa pindaklaling taklerik in prolaes sa kamsihap sa likagwa. Kityaak ni Jesus kung ilong na nilitanamit Jerusalem para kiyong gwen si kamsi. Utap ni Salom ni kes kaya sa ruli Jesus. Pero ni Salom ni kanigas keretal, kanigas now na arut yo og
crees culpa ni kakwa. Apa ni kakwa akire kak aro crees culpa ara. Pero anis ko ba oli kakwa? Será que every shalom says ako oli Jesus kakwa to get just like pal kakwa ni kes masalis kik eli kakwa ma uti chokre tayo. Nakyo kes tak pal kakwa Jesus makun kisikrim kiste angel mo ko every shalom. Makun Ut karon nagkabahan nagkakulaan. Nakyo kachitya pag makikwan kilti choker. Nakyo kachitya pag atakta ng kilti ni Geog. Nikestya kwe, suta na las mana iskole, suta na las mana kinkole. Mikati na suta na chitya pag chan ke bagwe. Unak seis ola kikin nikestya kita tkating ailman. Ikacha ni gagawin ni gagawin katat kating acha gap nagkatesteng achi hopok cheho al kachak skaman. Magwate ang kita naksan ayos hermano kanak japak herman ut o kageng cheho bagwe. George makikwan ko oxten ang kita makikwan. Ay si Chabil. Kama just episode ni Jesus. La Pedro que se kagwajan. Kita kamting kamtek at kita tayo sakling siya at kagwajan tayo kalat salam tayo siya kagwas pa yung kagwajan. La Pedro rele Jesus. Os tayo ba kung lakuin pero lain ikap laku magkutating kanap na siya La Pedro. Le Jesus que siya Pedro. Latsa. Akispat de ses naktarchile Jesus re. Nakto makinig kay sakli Jesus na kaya mo inakchirish. Chiskunele kay siya, kirta siya kagwa, kira ko kagwa, kwak le kira, chanke. Siya kwa ho mil, siya kwa kay mil, makaspaldo re. Una siya saktana marana siya sakli Jesus. Mas estén alitanamit di ho mil kay mil, magos ten Andre. Por eso li santil mucho disjebal. Un sakre ini ke jabak spay relay sol panakibaan te ko bang ni soler. Alita ko bang la ona kung sa kunak relay soler sa kunak relal magkulagwa sa gitsinta. Lagwa sa gitsin ko trek at ko kana nagakol. Yo ka sa palagay sa lagwa rin siw sa kyoti chan. Ya baktis oksakis. Ay, chale hermano, marailan. Suwak sinas mano. Mejor si que se cocho chanchan la caje. Nasje mejor si que ulah si tinjal hermano si que mas singwara cha soya suwak ko. Abe. Manakulma marakika. Nakulma. Con al hermano o catao con el yaj para esta iglesia fuente de vida tacuanic a le hermante ara trak achina skuli railal pero la om gu pelota oshik o gulakaran le herman khapire bali railal achina skui kangwe jan chapo makin jan kaya nag eskwela si Rochik. Li pastor abia mo kunaril. Unta kaulag la o tsaka makikwangkil. Siya chale kwaran. Hone ke sikla hone ke sjabla hon. Mach edge trachte. Majable edge trachte. Machokin ji trabichan. Negi oji tiok. Chikta timil dikete khom. Kakwa te ala kishkar kakwa chake. Ya aktyo ke dasme. Ahora es que ya como se haga el netaje. Utis pastorep kan ik echt al eens dat te horen. Pero mi Dios ook aangelang.
O chitihok rikin, chitihok, chitihok, chitihok. Mahapali kagwa, bano ni kagwa. Utama ko tayong anda joli pastor, o story pausik. At sik angelil di ka anak tak o salam. Pastor na manure mo kung miyembro ta mo kung obrero ta pastor. Nakte ni pastor sa korismal. O di po reman, jamak. O naktoksa ko sa hermana na may hakrikin. Magkutasing kanap ta naman. Tejik ko na kung Israel, tisik di ko kirikin. Tejik ko kurte kulchan. Pero nasulag sa Israel, yakbo ko sinaril, yak yan na di ka sinaril. Kamana anak at ulerman. Mga kunch ko na kuhopang kachonak kung ko sa rage ulekin. Pero naksala at all dyan akanit atin na ngayon po na Diyos at yapak. Kutat isya at siya payak. Ama kay kwan kiljite ok at naktanan kiljite ok. Versikulo 5. Usak rehab ni tulanes manang ebaante e chaning linakik jechipis pali Dios. Matao ko na kakakil at sa Diyosya ika. Matao ko na kakakil na sa mga kwari mikinis pastoril ika. Kwan iglesia. Kung nag-es kamtari sa usilal eski kwari khalanep san. Mexikle khalanep. Mexikle khalanep. Mexikle khalanep. Seragi kwan kung siya dak Diyosya sa Diyosya. Magkwan kung milak susiton sa Diyosya. Magkwan. At nasyanak si Gresa Diyosya. At magunarata rin si Mirip. Si naririp. Nakamakikwarip. Arte kita sinang rin ko sa lain. Arte kita si Kerman. Sabi. Por eso lahat hermano, lahat hermana, lahat papanil. Ikata sa hermano to sa gusilit kilala gigit. Kita gusilit kilala gigit mo ko ta ko chanita ni makwas ko ang kile Dios. Porque yo is chepal usak re ritulane. Versículo 7. Usak re bin ke ustanan ujar, malakat ustanan ulaat. Kujimag emanok Francisco cenge bagay. Magkulit Dios din ko yamag. Siya, nastila Francisco. Ayo, sa salikon. Narek, anak mo kunas kuya sirek. Ang kilik ko, ayo, kuya magig. At sining kuya. Kuya kabang Diyos din yung kachan. Malinti Diyos din kuya mag. Diyos na kuya kimag rin kachan. Sarekat kuya kamag lang kiko kanta ke. Napala pa na nagay ko. Kaman papan nalip. Kuya mag chan ke. Di ba kaya ke papan? Kung siya kay magbulinti Diyos kuya kamag chan eh. Utah papanel na tiyogre. Ut nasyanak na siya sa altar kakwa kuya mag usta na ko kakwa Diyos na tiyapag chan kitak elistif. Yatak ena na hoy Diyos siya liruch roots akaran. Mas usa kay kanatihog porque magkunagkuyog to maktakil. Tapas kuya alamat kilatik anay kuyog kay mag sa ruchichot. Ano ang kapag ay tiyapag kilatik anay kuya lakwa sa kwisi. Magwan na spirip si Kogan. Mas spirip, ali ko na jogi, may manat sa skoy ala ko na porque laat. Kung nagat kuyog tamag. King alagat kuyog kimag. Li Dios mo kutis kuya tagyamag. Amén. Estando yo en mi angustia, oí la voz de Dios. Mas nabalik ang nag-arilo sila ni Dios sa Espiritu porque mo ko nag-kuyog tamag. Por eso lahat hermano, lahat hermana, kuishmak lakwa sakit. Abibi, usak reheb ini ke ustanang panak ebaante ustanag reheb spani Dios. Masagwabe.
Kinagat ko yung kimak Dios kuyak yamak chan. O sa kanya binigeste aras rits in chikwang sa tikilal chan o sa usilal. Panakaibaan ralas akol te jek rehep chan. Manakateng ayap lagwa sakit in laat kegejak. Manakateng alit yon jabak. Managat ako is oling ajinas tawiro. Ik asak rin daw. Once and again siya, iskula karan. Arat is nabi kulain. Usta kalan si ogre, tibro naklin si ogre kakrecha. Apa ginakiruan din ba? Nakskul ko nakrailal, kasi na ilogre na so is olin bignin na makipli na makikwa ekspanan. Naknaskura ilali na makikwarela papanday na sao na piskok hahaya. Chan. Tiyala kisin je. Malain ditinggo kreka. Dios kas kreka. Chan. Aputuro hermano. Manale baan. Mausan. Ika. Hasta rin siya pastor siya kwa ititiyogre atin ha. Tagil kung yes miembros at parang hape pero sa ingilirets hermano nila. Manalip punta na talatag akin embes kik nalip latag amol peche churep la miembro. Por eso na pal iglesia Dios sa Jesus kabah li pastor li pastora. Nak li pastora na tiktik ebli hermano kasi machinik atin tiktik ilaro siya ila pastor sa kebagay. Mas etat dati sa pastor andes siya etat makat yung lain etat kinakwicha yala kita natagil at yak chanchali alal ekol me gilat dinaber juga be hos akakila ko la akol gila juga be pero bisa kali be sumay ke baru kamana akakila ko la akol porque lat kamu ke betagi. Por eso pastora obreros, obreras. Cuenche, mano, que miembro, que ovejas, que carne. Cualquier iglesia, yo que es juquex, cabash, na leli pastor. Naciareli supervisor, que habla chiche. Na ulak chi, lo que iglesia, que se ayos en un pastor, y can que era osek, can que era kami. Machala, naciareli pastor, y Ancho, Gutiotes, Jebal. El que pastor Camili que Jaquel Camili que Sha Camili Telom Camili Qualip Camili Mukuchanta el supervisor ka na si Camili mano pastor si nagi disbukuna peta ni que mensak na elilik na si pastor mamuk lamak porque está con tantos kutanok. Por eso na pal iglesia achi jog chikik sas kabas na leli pastor. Porque Dios se palisan dirijo. Usak rebe ni keste alas rits in chikwang sa tuktukil usilas panakebaan ralas akol ni Dios te jehe krehe. Usak rebe ni kerop te siktas kapal itikilal panakebaan kwang kya jurupes kwang kilal ni Dios. Amen. Usak rebe chane. Linagderaw te sik. Managatraw te silat. Mares panatikti eske makasya lahat. Mares panak mas abang nagapano siya sak sa malagwe asit ularan jalak. Para ki apal din sa tes law si bakaran, sa tes raw te siaran, sa tes hoparan, ul si salat ol porque Dios te eskelak mungkin. Wana pa panel sakit pan tiktik. Sin sakit panin tiktik macam tapi masuk ni marikis sak semalkwe chan. Atru jokis panu kira sekali nasa cincosis tuble tiktik joli jogil tiktik nas tikis cerita kwa ultimak ajoki nas akhir. Tajes jalalil renak tat usak. Taje hermano kuyo makimag sinsa que porque mas tiktik nagwakalakin hermano. Ay sí, correcto. Para que nagkamu kalamag. Eleksyon jal mo kutat sikta sa Diyosa.
Kisha tabeje lak aksya tayo sang jits umaran, madye. Madye nak eske mak ay balti lermano na sang sebe. Tadye. Hongku titum lermano kakaya sing pi kacak paru sing stawa ete sing slap chirok. Tadye sjala li lermano. Amen. Masala chol. Che gloria a Dios harán. Yeli aleluya. O sakret mi ni rap te sing sing abalain chali Dios. O sakret mi ni hobe chan. O sakerela este hobe te rap te sing aba utaje ere la akreo chimau silalil. Se jal tikte. Manikat abaglat manikas job atik Chris herman. Manikat shop bueno, viene ka shop chan. Mira o all tas panam ko kahta gila at kulugre o kana pagi ke school appli profeta le ke kwancha kusi. A su nombre. Maang ogap. Sagwabi. Aro kiseli kagwabios. Gotatya tike kasin tabiru man Efrain ko tsaka tayo sin cholop sa kulis talali. Huwag natin kulko si bakla bokom.